Салам достор. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Ысык-Көлдө чолпон атада жүргөн экен. Бул жакта жаштардын баары президент менен сүрөткө түшүп жатышат. Эң жөнөкөй карапайым президент. Кадимки эле эл менен аралашып, эл менен баарлашып турган учурда гостеприимность на высшем уровне. Bunlar her bizde de ceda pası Марфа, алейн чыгып, нарагынан тур. Пойдемте, мускал. Жөнөкөй карапайым. azlar düşüyor. Ой, Дайкино долу тата. Taydan kutulanlar oldu mu? Айке тапкан. Anıma oyuna kalan. Tertipli çakma personel oldu kalan. Өзүңүз кандай жасап атасыз? Жақшы. Bu aleyküm selam. Ya muamelen tartып koymuş beni. Мен тартып коем. Kapkara olgan bala eken, malades bala eken şimdi. Allah tamam ne soğuk versin size. Geleceğiniz yeni olsun, eli üstü, geri üstü, aman olsun. Бизге охранандыр кереги жок. O da son zamanda elin ağzında çay. Akın mı bala?